Mu makuru mashya tubagezaho muri iki gitondo, Umunyagineya Equatorial Balthazar Ngonge yakatiwe igifungo cy'imyaka 18 ari muri gereza nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kunyereza umutungo wa leta. Balthazar yamamaye mu mashusho y'urukozasoni y'umwanda yafashwe mu buryo bwagaragara ko yateguye hamwe n'abo babaga bari kumwe. Uyu mugabo akaba yari amaze amezi 18 muri gereza, gusa kuri uyu wa gatatu Nyakanga 2025 akaba aribwo yakatiwe. Ubusanzwe yari asanzwe ari umuyobozi w'ikigo cya National Financial Investigation Agency NAF. Yafashwe muri 2024 hamwe n'abandi bayobozi bashinjwaga kunyereza umutungo wa leta bawukoresha mu byabo bwite nk'uko byemejwe n'umushinjacyaha kuri uyu wa mbere. Rero twabashishikariza amakuru yo mu karere nuko abacanshuro baturutse muri Colombia bakorana na Blackwater y'Abanyamerika yageze muri Congo, aho bo na FARDC bahawe misiyo yo kwigarurira umujyi wa Goma na Bukavu. Abo bacanshuro hamwe n'ingabo za FARDC ku munsi w'ejo hashize bafashijwe n'indege kuva muri Kisangani n'ikindo berekeza muri Karimia mu ntara ya Tanganyika. Ubwo bageraga ku cyambu mpuzamahanga cya Karumera, bahise berekeza mu mujyi wa Uvira urinzwe bikomeye. Biteganyijwe ko Uvira ariho bazaruhukira n'izindi ngabo za FARDC n'iz'u Burundi n'indi mitwe ya Wazalendo, maze bakanoza umugambi wo kongera kwigarurira umujyi wa Goma na Bukavu.